lain-lain ang pamaagi sa Ginoo sa paghatag sa iyang grasya nganhi kanato na ay inig kaning grasyas kaayuhan, inig kaayos masakiton iyang sugoon at tuwa ang pari na sa usahay ingon pauli sa inyo dad-aning imong gihigdaan. Karon kining tao iyang giingon ayaw na pagbalik didto sa balangay. So lain-lain lang gid siya og isulti, depende siguro sa nakita ni Hesus nga mao'y kinahanglan sa tao. Kamo og naamoy sakit, gusto ba mong maayo? Nya, gusto mong musunod sa isulti ni Hesus human ka maayo? O mubalik ka sa imong gustong buhaton? Kay kasagaran nato mangayo tas Ginoo og kaayuhan kay gusto natong ipadayon ang atong gustong buhaton. Ginoo tagay taong kog kaayuhan kay ang akong mga anak gagmay pa. Anak. Nya moingon ang Ginoo ayuhon ti ka pero biyain ang imong anak. Unsaman? Sugot ka. Gito bag. Moingon sa garon Ginoo ang akong bana usba in taon siya mubiya na unta siya sa iyang mga bisyo. Nya moingon ang Ginoo sige ako nang pabiyaon sa bisyo pero patyo na nako inighuman. Okay ra nimo? Unay lisod kana bitang mangayo tas Ginoo kaayuhan or grasya. Nya dayon kitay magbuot unsaon paggamit ang maong grasya. Mo ni nangayo og pananaw ang buta. Kinsa man sang butaha nga dili gustong makakita. Pero sa dihang nakakita na ang buta, giing nang Hesus ay nagbalik sa balangay. Didto gud to siya ga-standby sa balangay. Didto gud sila nagkita ni Hesus. Nya pagkaayo na noon, pabiyaon. Mo na importante kaayo ning maong kinaiya. Mangayo ganitas Ginoo pasabot musunod ta niya. Muna sa atong pagampo nga mahanamo moingon gid ta matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya una dayon mosunod ang kalan-una mo sa matag adlaw. So gauna ang atong commitment sa pattern ba ni Hesus ba? Unahon usa nato pagkondisyon nga ang atong kaugalingon mutuman gyud sa Ginoo. Ginoo ayuha ko sa akong hap na kaing pananaw. Nga ang Ginoo mingon sige ayuhon ti ka pero ay na pagsigig pa color sa imong buhok. Ay na pagsigig kiskis anang imong kilay. Kay tungod sa imong mata nga makakita na insecure ka sa imong buhok. Tungod sa imong mata nga makakita na insecure ka sa imong kilay. Kay kun buta pa lang unta ka, di gyud na makita nimo imong buhok, di sana nimo makita imong kilay, di sana nimo makita ang imong naong nga akong gihimo, di unta ka ma-insecure. Pero kung ibalik na ko nimo ang pananaw, kinahanglan imo gyud nang tumanon ang akong gihatag nimo. Di ba? Tagain taong kong kwarta Ginoo, makatrabaho unta ang akong anak, mapromote unta ko yung Ginoo, pero ayaw pagtipig o kwarta, ipalit nagslat. Itabang nas imong mga silingan. Kay ikaw god og daghan na kay kag kwarta no, mahimo kang buta, di nakakakita nga naa day kay mga silingan nga nagkinahanglag kwarta. Nya na para ba kay kinaiya na kundaghan na kag kwarta musugod na kag pangural sa imong yuta hangtod ang ilang agianan pitos na kaayo. Nya motukod ra ba kag balay ang imong yung balay nga tukuron anha gyud sa pidpid sa karsada. Nya ang atop sa imong balay misud na sa karsada hangtod wa na kay kaparkingan. Nya mo palit ra ba dayon kag sakyanan kay daghan kag kwarta anha nimo iparking sa karsada duol sa imong balay kay ang imong balay naa mas kilid sa karsada, buangon ka. May panalang sad Hinoob mahutdan ka sa kwarta kay ibaligya na nimo imong balay
dimuliso na diha hasta ng imong sakyanan, maimbargo na, at least mahawan-hawan ang daan. Di ba? Naidaghan na to ingon ana. Magsigig pangayo o grasya aron gamiton sa atong kaugalingon. Muna sa unang pagbasa, si Noe wa na mangandoy nga mabalik pa siya atong iyang lugar. Kay human sa 40 kaadlaw nga ang kalibutan gisanapan sa lunop, napunan pagyuglaing 14 kaadlaw, una pa siya nanaog sa arka, wa na siya kahibawog hain tong lugar. Pero dito niya itong maong lugar, gidaig niya ang Ginoo. Kanabang hain karon na himutang, grasya nas Ginoo, asa taron na himutang, grasya nas Ginoo. Magpasalamat as Ginoo niining atong nahimutangan karon. Ay pagsighangyo atong niagi. Kung ang imong bana karon nakapangabit, dayga ang Ginoo ni anang higayuna. Ayaw sigig pangandoy, buutan man ta ni siya sa una. Anong animal naman ni karon? Ayaw na ato paghandom atong niagi, mauna ni ron ang bag-o, ato banga ang bag-o. Kung giuban ang imong buhok, ayaw pangandoy atong itong pa imong buhok, atong 20 years old pa ka. Ayaw ibalik dito. Ngano mo balik man ka? Dayga ang Ginoo niini karong higayuna. Kung nagsakit na lang imong tuhod, di nakakatika nga ng hagdanan, di na sa kakanaog na diretso-diretso, ayaw na pangandoy atong ambak-ambakon lang na natong hagdanan katong batanon pata nya mangita din kag doktor dok ayuhan ning akong tuhod pila na may imong edad 80 nato nila ning putlon ayun pa na nimong tuhura 80 na nya ni sakit nagmayo putla na lang na dayga ang Ginoo anang imong kahimtang sige be lingi ay mo to padre lingi ba ingna karong adlawa nakadaig kas Ginoo nang imong naong ni kana be ingna gidaig nimong Ginoo nang imong naong karong adlawa ayaw sige balik ngadto makita ni nato pero ang ato untang mga mata mutan-aw unta sa gusto sa Ginoo nga ipatan-aw kanato mulakaw unta ta subay sa dalan nga gusto sa Ginoo nga atong subayon. Dili kay mangandoy tag pananaw aron mo subay tas dalan nga gusto natong subayon. Pila ka kabuok ang nakasa gahapon. Pangutan ay inyong mga anak. Labi na ng imong anak na uyab. Apil na sa nang way uyab, malalaki man or mababay. Pangutan agwa ba sila kasa gahapon? Sa ilang pagsaulog kuno sa kanang gitawag nila sana yananaan man ko gahapon siya father ana sila kung sa banay siya Hearts Day apil sa kunay mo ana ha may gani wa ko kitag madre gahapon ako tatong ana ter pero pila ka kabuk ang nakasa tungod kay di ka mao mo gamit sa gugma sama sa gugma nga gusto ni Kristo nga atong bansayon nga matod pa niya, love one another as I love you. Do not love one another as you wish to love one another. Do not do that. Ayaw nagbuhatan, maghigugmaay mo, sigun lang sa gusto ninyo na inyong ipadayag ang inyong gugma. Na ako'y standard. Munang niingon siya diri, ayuhon ti ka, ayaw nagbalik dito sa balangay. Si Noe sad, forward dayga ang Ginoo ni anang imo karong kahimtang kay naa ko diha grasya na kung ana kay cancer karon dayga ang Ginoo ayaw pagsige hunahon na atong healthy pa ka ingna ang Ginoo Lord karon nga ana ko'y cancer stage 4 pagyod unsa may imong buot ipabuhat kanako na inianhin nato din just recently pa-picture ta pa dir, pa-picture. Sayag kay siyag naong. Kuyog sa iyang mga pamilya. Sige, mig picture din eh. Pag human, ingon din siya nako. Father, stage 4 baya ko. Cancer. Naku nga, di lagi makita sa imong naong. Malipayon lagi kay ka. Siya,
sige man kong paminaw sa imong wali. Kay guwap ako magsigpaminaw sa imong wali. Pader, hadlok yung ko mamatay. Pero karon excited kong mamatay. Asa man takapalit og slot. Pader, nako, samtang makalakaw pa ka, tuwa ditong opisina at tuwa dito. Palit ditong slot. Was okay ba og pila iyang gipalit? Pero malipayon siya. Di ko katuon. Ako ka mo'y i-diagnose og stage 4 cancer, no? Ingon ato baka ako nga magpa-picture ko nya mag-smile pa nga mura ra gyud way nahitabo kamo masikaron taod-taod stage 4 mo smile pa mo mangandoy pa mo palit og slot nya muhago pag yung anhi dinhi kanindot adtong maong igsuon nato nga Katoliko kanindot sa iyang relasyon sa Ginoo makasuya maka-inspired no manindog ta mga kanseronon